ji bernameya nîvendê dembaş temaşevanên hêja bi bernameyekê nû em li pêşberî wenê di vê bernameyê de jî em ê balê bibin ser polîtikayên şerê taybet ên li Kurdistanê di çarçoveya polîtikayên şerê taybet hişbir û fihûş bi taybet di navbera ciwanan de li bajarên Kurdistanê bi awayekî sistematik tê belavkirin. Dîsa di çarçoveya polîtikayên şerê taybet talana ekolojîk ya li Kurdistanê dewam dike. Dîsa jin tên qetil kirin, tundî li wan tê kirin, polîtikayên bêcezahiştinê berbelav dibin. Di heman demê de jî pêvajoya Eşlû Civaka Demokratîk dewam dike. Ger ev pêvajo bi awayekê êrînî bi encam bibe bandoreke çawa li ser polîtikayên şerê taybet bike. Em ê serva mijarana bi taybet vê bernameyê dibistekine. Mêvana me a vê bernameyê jî berdevka Meclîsa Jinan a DBP Bêrîvan Bahçecî. Bêrîvan tu bi xêr hat. Serçava gelek spas. Bêrîvan di destpêkê de dixwazim em hinekî li ser polîtikayên şerê taybet bisekirin. Yani polîtikayên şerê taybet bi çi ye? Yani armanc û sedema wê ya belavkirinê çi ye bi taybet li bajarên Kurdistanê û di heman demê de jî niha tedî pêvajoya Eşlû Civaka Demokratîk jî dewam dike. Ger bi awayekê êrînî bi encam bibe bi taybet wê bandoreke çawa li ser van polîtikayan bike. Belê ez berê her tiştî ji temaşevanar dibêm êvar baş. Ji bo we jî ban me kirem spas dikin. Bi rastî demek dirêj e di mijara me de yanî di gündema me de em bibêjin navaroka wê şerê taybet çi ye an jî çawa xwe li ser civakê bandor dike taybetî xwe li ser Kurdistanê û ser jinên ciwan û Kurda jinên Kurd li aliyê em bêjin bi çi rengî xwe rê dide em demek dirêjin diaxivin. Yani bandora wê bi taybetî jî li ser mesela jinên em bêjin di aliyê kar û xibatê tekoşînê dike an jî di nava civaka xwe de bi awayekî sıradan yani em dibêjin jiyana xwe dimeşîne çawa wê bandor dike hem li aliyê em bibêjin di taxa de wadê me kar û xibatê xwe jî dikin em bi rûhrûtên an jî bi genelperiyê tiştên dikeve nava çapemeniyê tiştê em dibihîzin em dibînin yani taybetî belkî wada gava me re dinirxîne ev tiştê mesela wek em bibêjin kuştina jina wek em bibên tacîz û tecavîzkirina jina qetleama li ser jina çê dibe berê mesela wada me re difikirît yani em bêjin ne tişkî em bi vê me rêzê didît ama wek şerê taybet nihat dîtin ama demê dawiyê de tu lê dinêre mesela wek mînakê Gülistan Doku, Rojin Qabayiş, her wiha wek Rojhilat Qizmaz yani ev dosyenê yani ev bûyerê hatiye qewmandin bi taybetî me re karibe ji orta gezeba şerê taybet tê çêkirin. Çima me re wilo dibêje ji ber ku destê dewletê yani şerê taybet taybetî jî bi aliyê sîstemê di aliyê kiriyerên nava dewletê de yani yê perwîrdar yê em bibêjin qonumek wan hene em bibêjin di aliyê dewletê de bi awayekî qonumek cidî cî dide distîne yani ji ber ku destê wan de tê de heye. Mesela tu lê dinêrê Bi taybet jî mesela bi destê leşker û polîsan jî gelek yani pêk tê mesela mînaka Musa Orhan mînakeke berbiçavê. İpek Er mesela wê rast e yani işte tu lê dinêre niha ne tenê esker û polîs e niha êdî walî ketiye dewrê gedê walî ketiye hevsera walî ketiye dewrê an wekî din işte em bibêjin cerdewan ketine dewrê yani tu lê dinêre mesela şerê taybet wextê me re dinirxîne bi rastî jî pir birfireh û kûr e yani tişkî pirê kûr e yani wek hawê em bêjin bi hawayekî sîstematîk li ser Kurdistanê û ciwanê Kurdistanê tê meşandin ev jî taybetî yani çilo em dinirxînin ji ber hem di aliyê aborî hem di aliyê em bibêjin çandî hem di aliyê ziman hem di aliyê kurdewartiyê de ji ber ku valahiyek pir mezin dixwaze di nava Kurdistanê çêbike ji ber ku taybetî dixwaze ciwan tu carî di wî halî de lêkolînekê neke berpirsyariyekê nestîne an jî em bibêjin li kurdîtiya xwe xwedî dernekeve an jî em bibêjin bi awayekî dixwaze mejiyê wan bi tiştê wekî din mijûl bike
جبروي هاوي هناك يعني اشتم بفيجن بوليس وجردوان واشتا قدي والي ووالي بخا بكذا مثلا نتشتكي جرازي يعني جبروي هاوي ام دبيجن شر تايبتي لآلية كردستاني ولسر جواني متي مشاندن بریوان و طبعا. وقتا دی پیواژو براستی جباوایی که ارینی انجام بتود به باندورا ویا جوی تو نبگلو نها ام مینا قوی دیسا سر گلستان دخو بنیرن بله. مثلا اف 6 سال 7 سال چه بو اف 7 ساله مالبات سریده و همو جنن ام ببیجن دموکراتیک و اشید خوازو جالیه جناده تکوشینه دکه و آزادی جناده مجادله و تکوشینه خود مشینه همو یک دنگی دگود گلستان دخو چه بو یعنی چه مثلا و هات آنجی هات به کشتن کا جنازه و آنجی کی کشتیه در خنورته یعنی گلک تشتهاد گوتن لی حیان ها دولت تجبوه تشتک ندیگر نها پیواژوی کاتیه دست بکرین ام بویژن بحثا آشتیه کدیگه یعنی هر چقاسی گمانی و هبجه چقاسی داوی حالی در رخنه ما هبجه چقاسی نرخاندن هبجی چقاسی تشن ولو تو بویژه عالیه دولت ده سیستم ده bir gaveki şember tüne beji naha vak havayek em bivêjin tiştekî baş heye yani. Ew hewaya divê hewaya hatiye çêkirin divê pêvajoyê de mesela Gulistan doxu da çawa em lê dinêrin derdikeve holê. Yani bi hev girêdaye aslında. Çiqasî dewlet bixwaze em bêjin tabii hinekî ji aliyê wan jî de ew naqoqî dikeve navberê wan dixwaze mesela berê Süleyman Soylu bû nihayekî din hatiye dixwaze ew naqoqiyê nava wan jî de ev tişna çêdibe em wêya me nikare paşguh bike lêbelê ev em karin bibêjin bandora vê pêvajoya hatiye destpêkirin divê meselê de bandora wê heye. Ji ber wê hawê em dibêjin her wekî dinê ew ê meselê dinê jî diyar bibe. Ji bergê bi rehet her kesê bi dengê xwe dengekî zelal û bi dengekî bilind ew ê hîn bêtir daxwaza maf û azadiya jinê bike. Ji ber wê hawî hinekî bandora wê heye yani. Çiqasî zû ev pêvajo em bibêjin bawayekî aştî bawayekî aştiyek mayînde pêk were ew ê ew qas jî civakê pirsgirêkê civakê û di aliyê şerê taybet de ew ê kêm bibe em nikare bivê temamî xilas dibe ji ber her kesê karê xwe bike yani îro em bibêjin aşîtî jî pêk were jî dewletê dîsa karê xwe bike dîsa tiştê jêbê bike dîsa jî tiştê xirabê di nava civakê de hebe lê ew ê îdê eşkere kesê bibêjin em nikarin em emêl serî li hember derkevin yani em nahêlin ev tişt çê bibe an jî ew ê taybetî mesela ciwanê bi tirs ew ê dengê xwe ne dernexîne ew ê derxîne de bêtir ew ê kê çi ji wan kiribe ew ê bi awayekî rehet viya bîne ziman em karin veya bi tirsê ji ortê rabe. Belê bêrivan em karin veya bi hukûqeke azad jî girê bibe mesela hukûq dema ku serdest be em bêjin dema ku bi rastî jî hukûqeke azad be ew ê bandorekê li ser pêvajo yani vê polîtika şerê taybet bikin niha tedî ew zagona çarçoveyê niha tedî di heta yani hat gotin em bêjin heta nava vê heftê ew ê tedî wê bê pêşkêşkirin tu vêya çawa dinirxîne hem em bêjin bandorên vê zagona çarçoveyê de heman demê de jî girêdan em bêjin hukûqeke serdest û polîtikayên şerê taybet yani tu vê têkiliya navbera wan de bandora wan a li ser hev çi teşeyî şîrove dikin. Yani bi rastî jî pir bi hev girêdaye elbette kî bandora wê jî pir baş çêve mesela mînak em dibêjin ev tiştê bi yerê li ser jinê qetleamê li ser jinê tê çêkirin ya da çê dibe em dibên çi ji pişta xwe ji zagonên niha dewletê tê stendin niha kiriyerê tê ew tiştê çê dibe bi awayekî em bibêjin di çerçeva hukûqê de ya da di çerçeva hukûqên niha tê meşandin de em bêjin bi awayekî cezakî Tirkî dibêjin ya caydırıcı yani ji ber ew ceza nayê pêkirin yani rêk pêkirin ji ber wî hawî ev tiştên li ser jina tê çêkirin cesareta xwe ji wê distînin niha eger zagon bi awa yani zagonên niha mevcûd jî şiddeta li ser jinê tê kirin heger vana jî bîle pê rêk û pêk pêkirin
براستی جی اف تشتا نایکرین یعنی کر به جسارت گده والی جی نکاره بکه عسکر جی نکاره پلیس جی نکاره بکه هر وها این نوا ماله ده جواک میرو و باو و برا جی نکاره بکه یعنی اجبرگ ام بیشن قراوتا که خود که اشته شکل و مالا شکل و بالیان باش بد بیشه اف دعوای کی اشته پشمان بویه باوای کی پشمانی هیچ جیانا و جنی ناده برچاف و جزای کی ناده بر ناده وی شخصا جبر وی هاوی وادانی ایرو ام وی زاگون بجی بی و تخم مرحله و نها جبونا جواکه ام بيجين چه حوجبه یا دا جبونا جیانا جنه زاروکا ام بيجين چه حوجبه اوی tabii ki de etki ve bandora ve proper hebe. Yani en azından nikare vatışna bike. Jber ve havi tabii ki de proper mühime be hevji gredaya. Minaka narin güran. Yani diledinere belki 3 sal esne şaşvın, 3 sal 4 saldaki serdar basbe. Diledinere heyinci tişteki zelal diyar tüneye. Yani em nizanin. Yani deste herkesi de dibe deste malbatê jî dibe deste civakê jî dibe deste dewletê jî de ama tişkî şember zelal tenê tiştê çapemeniyê de dibîne tiştê zelal Yani civak eve girdiği Benim. yani kêw Ama- kırı, çıma kırı diyar yani tüneye diyarî tüneye çünkü her yani ev işte bawerî bi hukukê jî nematê kirin. Niha diledinêre çünkü xwe meşrû nake. Diledinêre di hefsê de ne ama aliyakî dijî de teqes dibêje tişkî wilo tune. Yani dibe ne mümkün e tişkî wilo. Yani ji xêndîm nava malbatê de ev neqoqî yani em genelperî vana mînak didin. Diledinêre wekî din dibêjin işte em rûspînin an jî em bivêjin rûspîtiya civakê dike an jî em bivêjin yani pêşengê civakê dikin tam tersiye ve dibêje yani. Ters havê dibêje. Ji ber wî hawî meşruiyeta niha hukukê de Tirkî di nemaye. Ji bo gin meşruiyetekê bi saz bike, ji bo bi rastî bivêje ez dewlet ez hukukek dewletê me û ji bo em bivêjin ji bo berjewendiyê ne şexsa û ne xwe ji bo berjewendiyê civakê çi hewce bike ji bo em bivêjin em pêk û bîne an jî wê baweriyê bide civakê lazim e ev tiştê li qamoyê bûye mal وەک مینەکە مانە گوت نارین و işte rojin û işte Gülistan û îpek er û herwiha her wekî dinê. Hiç ağam dikar ve ji hukukek azad ancak baweriye bide civakê ji xwe çenroberê li heza rêje û nobet wexta hat li darxistin hat gotin aştî dê bi yani gavên hukukî bê mîsoger kirin. Belê rast e. Îro aşîtî em behsa aşîtiyê dikin em bên ser vê dirê jî binirxînin em behsa aşîtiyê dikin aşîtiyek wada çêbive mevcut bi sîstema niha mevcut em bivêjin pêk nayîne wilo yani pêvajoyek hat destpêkirin divê pêvajoyê de di aliyê hereketa azad de gavê şêmber û bi awayekî zelal û bi awayekî bi bawerî mesela ev tişta pêkanî tu bivêjî tenê ji bona vê pêvajoyê na ji xwe zaten ew jî dibêjin guhertin û veguhertinek lazim bû yani ev nirxandina pir dû dirêj hat kirin di va 2 salina de ji ber wê jî îro wadanî tu bivêjî van insana em dixwazin şerekî ev şerê çêbûye vî şerî bi hev re bisekînîne lazim e tu wê baweriyê bide aliyakî di bawerî tê dan aliyê de jî bêbaweriyak heye wadanî tu bivêjî tu jî behsa di axaftinê xwe de behs dike dibêjî işte em ê aşîtî em jî dixwazin em jî dixwazin barişek were em jî dixwazin işte ev mesela nava civakê de rabe mesela Kurdan ve çareser bikin vana tabii gora kavramê xwe bikardînin lê tu bingeha wê dinêre heger bi bawerî hebe yani ew baweriyê tu bixwaze tu bide civakê an jî civak jî baweriyê bi te bîne lazim e tu tişinê şember bi awayekî dîsa şemberiya wê hukukî ye yani niha ê şember çi ye ew di meclîsê de komisyon hata vekirin komisyonê karê xwe kir niha daye li ser aliyê maye zagona îro zagon wadanî bi her du aliya em bivêjin tatmîn neke rast e îro di aliyê dijî de lazim e baweriyak çêbive ji aliyê Türkan bivêjin di aliyê milliyetçilikê di aliyê de her wiha malbatê polîs û eskera em bivêjin belki ew jî xwe difikirin tê fêm kirin lê wadanî baweriya te hebe her çi qasî îro tu lê dinêre
ربراپو وغدانی دبیجه او نافکره مثلا شهیدی خو و مالباتی خو و ام ببیجن گاوی هاتی آویتن او جد زانه مثلا به چه شکلی و به پیشوازی گرن لی او زانه يعني بزانه بون و به آوایه استراتژیک و به آوایه که کرداوی چاوا بفهم کرن بده یا دا کرد چاوا دستک بده او دزانه يعني اوه چونکی جناف گل ده درکتیه تشتا جبروي هاوي يعني ام مثلا كردا وام بفيجن تاكوشينا كردا جبروي يرو دولت ونابرا وان ده نابرا قالي يعني عملنا كار بفي قالي وان شو سوشتا قال حمويه ك اما جبرج ام بفيجن نابرا وان ده فالاهي هي ونابرا وان ده هنكي مسافه هي جبروي هاوي او بخنا باورن بي قاوي باري ند ناوی پیواجو ده هری ام بفیجن باوایی کی جسارت باوایی کی براستیش جسارت کی پرمزنه نها شر تایبت نفرجی دکه دوره دلیدنی را یه لهمبری دخوازه ریبراپو اعتبارسز بکو و وی پیواجو هاتیه دست بکرین ما همو کرد دسته که ده نه اما به چه شکلی ناده باوایی کی شر تایبت دسته ناده اوجی باش دزانه وی ام دبیجن orta doğu خلاص بکه پارادیگما ریبراپوی اجبرگه نای حساب کسنا بدسته دولتی بدسته سیستمی yani اجبرو هاوی ام دبین شر تایبت آموره و کارتینه یکجی اوه yani ev tişnane لسر سوشال مدیا چاوا ام ببیجن ایریشه که لسر پارادیگمای لسر شخص دخوازه شخص ریبراپو ده پارادیگمایی تنبکه يعني ناخوازه قل بهفره باوایی که آشتی و آزاد بهفره بجی هر کس به چند خواه به زمان خواه به رنگ خواه هر کس باوایی که ام بویژن آزاد دل نخواز و ام بویژن به دست همه دولتی هم به دست بویژن سوزده ام کردن و ام پیشکتیا کردا دکن و سر تن قلاویه و قهرمانتی دکن ام باش دزانن يعني افجي اموره شر تایبته يعني مراب كاره تقص بهفجريده تاني واتشنا والا درخه چاوا ريبراپو ام بويجن باواي كي جسارت بانگوازي حركت آزاديه كرو وانجي برسفدا و گاوي شامبر باواي كي باوري باور بخواني و واتشنا كر لازم عيني تش دولت جي داليه زاگونا ده او داليه ام بوين شرط و مرجع ده ويتشتي بيك بينه اون يعني بله بروانجالی کی جیانی املر نرب تایبت د چارچوبه پولیتیکان شر تایبت ده bütçeyi که پرمزن جشرت و قطاندن به تایبت ام بیجن نها جوان ل ترکیه سبروجا خنا بینن ام بیجن کوچ بری گله کی زیده چه به او هر وها yani انتخابی پر چه بین دویا چاوا شروع ودک yani چما ام بیجن او bütçeye کو دوی سبروجا جوانان را به قطاندن د چارچوبه پولیتیکان شر تایبت ده جبو ام بیجن چکات و قطاندن ام بیجن جبو کو ناتوی ممنون بکن جبو ناتوی تب کارم تایبت دویا yani دوی مجارا یک ج ام بیجن پرچیک پولیتیکان شر تایبت ev انتخارا جوانان تایبت دویا چاوادن اخین نها تلید ره براستی جی جوان جبو خواندنی بکه عمره خو سر دکن مثلا دمی همان بیجن 10-15 رو بره 10 روش هیا یا تنه هری داوی سنوا هات اشکره کرن بلکه به هزارا جوان پیشروجه اولو دا آوائه کی مثلا دا حیال خود دا بیجن امی بخوینن امی مسلگی خودی بو خودی مسلگ آنجی امی اشته yani جبوناوی چونکی دخوینن جبوناوی دهرن دبستانا و دهرن اشته üniversite لدنره مثلا هری داوی هات اشکره کرن بلکه به حیال به هزارا جوانا خرابو بلکه نها کسی ام نزانه بله جبونا وی تشتی بلکه جیانا خواستون جی دابه yani داوی کری جی مره نزانه yani یه تشتی ام دبینن نها اد تشتی تکرین براستی تut جی جبو جالیه yani تایبتی تو ام سالیه ابوری جی بنرخینن تقص شر تایبت نجداتره ایرو او بمليونا
hani ev tiştek ji bo NATO wer û ew işte em bêjin maqyaşkirin hate li dirê de hate kirin ew tişna îro li xizmeta gel de ba xizmeta ciwana de ba ji bona qadekê ji ciwana rivek û ji bona ekonomiya yani em bibêjin bandorê li ser civakê neke eger ev tişna bikiraya îro ew ê cuda beye. Ama devlet ji bona xwe NATO xweşik rê bide ji bo hanê tê Tirkî dibêjin ya makyajlı bir şekilde görünerek yani ji bona xwe makyaj bik û rê bidinê tu lê dinêre li ber pera nanêre yani. Nabêje ekonomiya Tirkiye tune ye em vê tiştî nakin ama tê ji aliyê gel ji ber gel bi sala bi vî hawî xepandiye. Gotiye çi? Gotî işte nava nenûkê de işte li hemberî Tirkiye dewleta Tirkî de terör heye. Li hemberî işte Tirkî'de dewleta Tirkî û her wiha genelperê sinirê Tirkî de işte şer heye mecbûr em yatırma li ser aliyê çeka û em bibêjin di aliyê eskerî bike. Her tim bi vî hawî tezkere di meclîsê derxistiye. Her tim bi vî hawî yatırımê mezin li ser û vê aliyê yekê ji bêrîvan li ser şerkiriye. netewperestiyê li hestê netewperestiyê gel jî pêk tînin. Belê. Yani ji ber çi? Çünkü tu lê dinêre îro tabii ki de vadê dewleta te tu naxwaze kes hani êrîş bike. An jî tu naxwaze dewleta te têk here. Yani ve jî wek te got di aliyê hêstiyarî û di aliyê hêsê gel de tê lîstin. Yani ew jî em bibêjin asimilasyonek li ser tê çêkirin. Ji ber wî hawî gelek îdî ez bawerim her tişt hatiye fêmkirin. Yani herî dawiye ji bona naveroka NATO li vê derê hatiye çawa xiviye ya da dewletê li vê derê çi biryar dane dewletê NATO ji bo girniya xaftin di aliyê magazînsel em bibêjin her tişt pêşmerî me da. Yani rêmendan û işte dan nûçeya. Ji ber wî hawî tu lê dinêre yani ji bona dewlet ew qas di tişta de bêçare dimîne di aliyê pirsgirêkê civakê, di aliyê pirsgirêkê ciwana, di aliyê pirsgirêkê aborî de, di aliyê pirsgirêkê em bibêjin daxwazê gel de çi qasî bêçare dimîne ji bêçarebûna xwe jî ev tişna rê dide yani. Li ser vêya tam jê ez dixwazim mînakekê bidim bêrîvan mesela li Colemêrg û navçeyên wê di sê rojan de 5 di 6 mehan de jî 26 bûyerên întixar û mirinên biguman çêbûn. Dîsa hevseroka şaxa îhadeya Colemêrgê Sîbel Çapraz got sedem maherî ber bi çav aborî ye. Yani tedî me got di çarçoveyê polîtikayên şerê taybet de siber roja em bêjin ciwanan dikeve xeterê û bi vê encamê jî em bêjin întixar tê kirin. Ey dîsa mesela li vir Sibel Çapraz dibêjî yek sedema herî girîng aborî ey tu lê dinêre em bêjin dewleta Türk aboriyê ji bo ku em bêjin bikin xizmeta siberoja ciwanan dikin xizmeta NATOyê û çeka şerê taybet. îro ji xwe zaten ew me gotiya ew perê ew bi milyona ew perê rijandiye ji wê derê re îro texta xizmeta gel de gel jî qusanayê em bibêjin bêçare nedima. Mexdûr nebaniye. Mexdûr nedima û ji bona em bibêjin nanekî bive mala xwe întiharê winî çêne dikir an jî kuştinê winî çêdine dibû. Îro tu lê dinêre her tişt bû ki aniye sistemê civak aniye li ser aborî. Li ser em bêjin kuştina biratiyê jî tê dibe ya bira kuştî. Ew bîle hatiye ji bona sînorekî em bibêjin navxeyî de. Em bibêjin sînorekî du erd hevdê nê payekirin em tu lê dinêre her roj di nava civakê de kuştin çêbivî. Ado li Batmanê mesela sê heb dîsa hatiye kuştin. Mesela wan tam nizanim ama yani her roj tu bikole mutlaka mesela wê bi aborî hatiye girêdan. Dewlet bi vî hawî yani sîstema îktidara niha berpirsiyariya va tişna ye. Îro kuştina hemû di civakê de tê çêkirin yani bi destê kê dibe bira bibe. Bê çêkirin bi yani sersebê wê ev sîsteme bi sersebê wê ev pêkanene. Ji ber wî hawî yani em dibêjin dewlet lez û bez
تشتي حوجي ويش بونا شر بكاربينه جبو جاكاب بكاربينه بلا لزو بس هر تشتي جبونا جواكي وجبونا جل تخ دوري تخ غزمتي ايرو تلبني را میناکس بیشم هر کس کاریبه خوب خوره بوه و ام بیشن هر کس کاریبه آبوریا خو ریکو پیک بکه جبو چه وی تالان بوه و جبو چم چولاکه و جبو چه وی کشتنه چه بوه جبو چه وی سرگن چه بوه ایرو تلیدنی رو به هزار جوان ما چونه متروپولا آنجی خیلی متروپولا لوی درجی چاره نابینه دهارن که داره دهارن هلا اروپا ایرو املیدنی رن مثلا جوان هنن نازی هنن دو پرسه بلکی از کار بویژم لوی داره چوپا وانتی آوید اما چیه؟ جبو که آبوریه خو ساز بکه جبو که işte çeneki perevi zede yani جبر هاوی لازمه دولت یا خوب که بری هر تشتی حوجی وی برجواندی خوی ام بویژن شخصی یا دا جبو دولت او منطقه او ام بویژن ایدئولوژیا دولت او حوجي جبونا وتني بفكره برا جبونا جلجي جبوك دولت بفت دولت لازمه قال خو بباريزه لازمه ابوريا قال خو بفكره لازمه جيانا قال خو تخه غرانتيه بله بریوان مگو دو چارچوبه پولیتیکاین شر تایبت براستی گلک تشتقومن yani yek jve mijara eri giring jî tedî fuş û hişbir te hinekî bal bir ser lêz dixwazim te dêm hinekî dinê jî vekin yani bi taybet di nava ciwanan em bêjin mesela fuşê pir zêde tê belavkirin hişbir pir zêde tê belavkirin dîsa dixwazim çend hevoka ji platforma şiyar be li wanê û çend ciyê dinê jî daxuyanî dabûn mesela ev tiş gotu bu hişbir ne tenê pirsgirêkek takîkesiye êrişeke sistematik e li ser em bêjin siberoja bajir ciwanan û aramiya civakê ye û banga xebateke hevpaj yani hevbeş li dînamîkên bajêr kir. بله نه از باورم دوجی لعمده جی ام بیجین خباته کری دست بکر رابن yani ایدی herkes بجبونا هشبره و جبونا فحوشه و تاجیزه بدنگکی ام بیجین رابن سرپیا yani dengi خود درخن ایرو چی دبه بوه لجیکی اف تشنیت شکرین مرد dengi خود درنخن آنجی تخودی لجوان خود درنکه براستی وی کورتر بوه اوه مزنتر بوه ایدی تنو کار پیشاوی جی ببرین اجبر هاوی yani bana hamu takas bişer taybet ve gredaye hamu takas am bevejim bu aboriye gredaye hamu takas be jaliye psikreka kurda ve gredaye jaliye jinu o işte jiyana jine de jine çava köle dibinu çava am bevejin jiyana jine tünnete hasbandın o azadiya jine bimpedike takas pev gredaye ایرو واتشنا حمول سر بدنا جنه تکرین تخوازه بکرین فحوش و تاجیز و تجاوز راست ایرو هنی ام بیجین جوان زارو گدجی هنی ام بیجین کتیه ارتخاتی وی آستی ایرو دلیدنی ره ده هشبره ده بکارانی نوی هاتی عمری دها yani ام نکار بیجین هنی تنی جوان ایدی هاتی اصلا زاروتیه ده زارو کا بکارتینه اجبر و هاوی دیسا ارتشنا حمو ام ببیجین نه به دولتی و به işte ام ببیجین سیستمی و اونها به دسته پلیس و جردوانه و هر وها çete بوان و گریدای نه جوان نه bağımsız yani ام بوان تنی نکارن بنرخینن بیوان تنی جبر و هاوی جبونا ام ببیجین هیم بهتر مرد دنگه خل همبری واتشنا خرد نیز بکه یا دا خرد ترخینه از نبا از باورم جیکی دنیشی در کت چاپمنیه معلوماتا ایدی به ام ببیجین بچو دگوتنه می دتاخا خود می نوبتی بکن لسه yani jinan diji tiryak u fuhuşe nöbet ledar xistin bi peşenger tecavüz dem partiye بله وانا حمو به پیواژه دیسا گریدایه ایرو ایدی گل مرسلا پرسکریکا کرد به اخافتن
به چارەسەرکردن ji bo çareseriyê gav biavîtin an jî bi rehet bawayekî rehet herkes axaftina xwe bike ew em bibêjin alana çê bivê tu bawer bike ev tişnayê jî bêkgotin û ew ê îdî derkeve ser holê ew ê derkeve ser rê û her kesê ji malbata bigire heya bi tamama civakê ew ê têkeve nav vî îşî û ê bivêjî îdî em vî tiştê qebûl nakin ji ber wî hawî îdî em dibînin hêdî hêdî ema ev tiş niha çê nebiye ev 10 sal e ev tişna di nava Kurdistanê kurtir dike metropola jî heye ama li Kurdistanê tişkî bi taybet tê meşandin bawayekî sîstematîk û bi awayekî destê sîstemê û devletê bi her awayî tê de û bi ne ji rêzêva tişna tê meşandin ji ber wî hawî em dibêjin yanî hemû tişt îro bi pirsgirêka Kurd û bi vê pêvajoyê aşîtî û demokratîkê bawayekî mesela ev pêvajoya hatiye destpêkirin bi aşîtî û em bibêjin civaka demokratîk çi qasî bi ser bikeve ew ê ew qas zarok û ev tiştê hişbir û işte em bibêjin fewş û tacîz û tecawîz û kuştina jinayê jî tu bawer bike em nikarin bi vê sedî sedê wê xilas bibe lê ew ê tekoşîna wê hîn bêtir xurtir bibe ew ê hîn bêtir her kesê karibe dengê xwe derxe îdî kesê bibêjin di nav mala me di tune jî hebe jî ew ê dengê xwe derxe bivê nav mala min jî de heye bi zarokê min jî heye ji ber wê hawî ew ê ji destê wan ji sîstemê qut bike îro kes newêre em bibêjin herkes nav xwe zane herkes zarokê xwe zane çi qasî di nav de ye wan jî kî kare çi qasî here niha baş dizanin malbat lê ji ber ku nizane wê çi bê serê wan ji ber wê hawî behs nakin qal nakin dengê xwe dernaxin ama wexdanî wê baweriyê bistîne ji wê halî de tu bawer bike her kesê vî tiştê wê teşhîr bike bawayekî rehet bawayekî jî tekoşîna wê bike ez wê baweriyê deme yani Yani bêrîvan aliyekî dinê rast evî şerê jî ewlehî yani dewleta Tirkiye em bêjin bi rastî ji wê mijara ewlehiyê pir zêde bikartîne yani dibin navê ewlehiyê de radibin em bêjin bütçeyek mezin şer ve diqetîne heta yani herî dawî nûçeyekê dimixwend heta ku em bêjin dibin navê ewlehiyê de li başûr heta xwe gihandî başûrê Kurdistan û başûrê Kurdistanê nahêlî yani em bêjin gelê Kurd herin vegerin gundê xwe vegerin ser axa xwe yani bi taybet ev meşandina polîtikayên şerê taybet ya dibin navê ewlehiyê de bi taybet du çawa şîrove dike wexdanî îdeolojiyak bixwaze xwe rêk û pêk bike mutleqa ji xwe re hinceyt tekê dibîne yanî dibe ev ewlehî be dibe her wiha ji bona em bibêjin îktidara xwe bi rêve bive ji bona ew hukmê xwe li ser civakê kêm neke her hincetî dide ber xwe yanî ev jî ji hincetek wan e aliyê ewlehî ji ber îro tu şerê navnetewî dinêre bawayekî tu bibêjî tirs dixe nava civakê ji ber tirsê dixe nava civakê dixwaze cîkî ewlehî ji xwe re bivîne tu lê dinêre ji ber ev tişna di aliyê hêstiyarî de di aliyê hişmendî de di aliyê civakê ev em bibêjin qarşiliqa wê heye ji ber wê hawî vî tiştî li hemberî gel li hemberî civakê bikartîne da ser navê ewlehiyê de aslında gelek tiştî dike yani. Yani jî dixwaze bi mesela ewlehiyê gelê Tirk îqna jî bike qeneq jî bikin yani. Ji xwe ew jî zane dibe çi dibêje dewleta me çi bibêje rast dibêje dewleta me zaten tiştê herî baş bo me dike dewleta me ji bona ewlehiya me dike işte ma dewleta me ne parêze em ê kî me biparêze çare din kare yani êrişa li ser me jî çê bike li cîranê me çê dike li sînorê cîranê me çê dike were li me jî çê bike ji xwe tam da divê derê de işte ew aqilê em dibêjin şerê taybet dikeve dewrê ew aqilê dewlet dixwaze li ser ewlehiyê vê tiştî bikar bîne û îktidara xwe û hekimiyeta xwe li ser civakê hîn bêtir xurtir bike kurtir bike ji ber wî hawî yani meşrûtê dîtin em mesela ewlehiyê de Yani tu zanî dibin navê ewlehiyê de û talana xwezayê jî pir bi awayekî sîstematîk tê meşandin ne tenê em bêjin li Bakurê Kurdistanê mînakek başûrê Kurdistanê jî li ber çavayê Tirkiye ji wir jî dernakeve mînaka Rojavayê Kurdistanê dîsa li ber çavayê
ام بیژن حتی انها کومن گریدای دولتا ترک جه عفرینه گریس بسرکانیه درنکتن و دبن ام بیژن ناوی اولهیه ده لورا پولتقای اسیمیلاسیونش پکتنین yani دبن ناوی اولهیه ده براستی جی لچار آلین کردستانه او تالانه که مزن یا خزایی جی مجارا گوتنه بله تایبەتی مثلا نەپردورە چەند ساڵ بەرێ تێ بیرامە دارێ زەیتونێ لە عفرینێ چاواش کۆوت ڕاکردن دەبرن مەسەلا یعنی دژمناتی وەدانی مێژیە دژمناتیە یعنی بەرفرەهە بە هەراوایی کارە دژمناتیە لە ئاخا وەدەی لە ئاخی بکە ئەوێ لە ئینسانی وێ درێژی بکە خۆزایە وێ درێژی بکە ئەوێ لە هشمەندیە یان تشکی ئیدۆلۆژیکە دژمناتی اجبر و هاوی ام دبیجن وانا گشتک به هف گریداینه یعنی ایرو تلیدن را آخا کردستانه لهر هوایی به هر هوایی مثلا هاتیه تالان کرن هاتیه تونه حسباندن تشتکی تونه بحسبینه ancak تو saldırı بگی ancak تو و بخوازه yani به هر هوایی برطرف بگه ایرو آخا هر چار پرچه کردستانی هر چار عالیه کردستانی تنته حسباندن ایرادای تنته حسباندن یعنی جیانا و چاندا و خزایا و به هر اوی تنته حسباندن جبر و هاوی جبر که تنته حسباندن یعنی د مجی دولت ده او تنه تاریخ ده تنه جبر و هاوی چرد که هر تشتی ده خود مافت بینه مثلا بار وک کمپانیا که دست بکر بستا nöbet teşkilat daim. Yani hiç berdavame aslında. Evtişna. Ne perdure. Hani am daharın işte rojlata navinu am daharın rojava berka guheme yani besta. Daharın mesela gelek malbat lüvederi dahar koçeriya xadekin daharın işte peze xad bin lüvederi. Lüvederi bilet lüvederi hin xalas nebiye yani. Ev hişmendi naham debejin aşitiye katiye despekirin. Vaqdani bahsa aşitiye tekirin هوالا روزا لازمه بری هر تشتی جواک جی آشتی ناف خود چکی. آنجی گلک جواک نتنه یعنی دولت نتنه ای بشرد که بوان را شرد که لحف بی. لازمه به جواکی و بخوازای و به هر آوایی جیانا وی داره چاواتی ام بویجن دوام دکه لازمه آشتیک بوان جی را بکرن. یعنی آشتیک ناف خویجی ده لازمه به هر آوایی. اجبر و هاوی yani em dibêjin hemû tişt bi vê civa vê pêvajoya hatiye destpêkirin ew ê bi wê girêdayî be. Çi qasî ew serkeftî derbas be ew qas jî em bibêjin mûriyê nava xwezayê jî de bijî ew ê rehet bijî û dar û daristanê me jî ew ê bawayekî em bibêjin şênkayî çêbivê û mirov û însan û gên jî çi bixwaze ez bawerim ew bigêje armanca xwe di vê halî de. Bêrîvanê dijî vî şerê taybet em ê zarokê xwe çawa biparêzin yan bi rastî jî em her tim dibêjin ê ku di nava şer de herî zêde diêşin tadel wan têkirin jin û zarokin yani em bêjin di çarçoveya polîtîkan şerê taybet xwe zaten em bêjin daraz li hemberî zaroka jî jina jî ciwana jî tê bikaranîn. Mesela çend roberê li semta ofîsê Amedê beşsûcê destirêjî zarokê kir hatibin çavkirin. Mijarên wiha bi rastî ji va tenê mînakeke yani mijarên wiha her tim derdikeve em bêjin pêşberî me lê em nikarin vê mijarê ji polîtîkan şerê taybet ser bi xwe nîqaş bikin em ê zarokê xwe çawa biparêzin ji vî şerê. Ji bona jiyana zaroka ji bona jiyana ciwana em bibêjin bawayekî gor dilê me bawayekî azad pêk were gor dilê malbatêyan jî çawa bixwaze bijî lazim e berî her tiştî xwedî li xwe derkeve xwedî li çanda xwe derkeve xwedî li zimanê xwe derkeve xwedî li kurdîtiya xwe derkeve û xwedî li vê pêvajoya rêbera xwe dest pê kiriye û yani bi bangewaziya dewletê û niha em bibêjin hatiye astekê em bibêjin lazim e berî her tiştî xwedî li vê pêvajoyê bê derketandin. Bi rastî jî çi qasî em vê pêvajoyê çunki hemû tişt bi vê pirsgirêkê girêdaye. Belkî her car em dibêjin îdî te dibêje tu çîka wê namîne ama
قاوات اللي كولين دكه قاوات اللي هربوني دكه قاوات يعني او قناعه تشتي تنمينا كان حمود تشتي تشابمني درد كبوت پیش بريمه ام نابينن حمود الوقت تشناد نيرا نافا جوا كده حمود تشت اب تشتي بغريدايه ایرو جواکا خواب ریوه بده جواکا پرسکریکا وی د عالیه وی و دولتی ده وادی اراده تننی حسباندن و تناسبک و ده هراوی مافت ده هبه او جواکا او باوریه بخوشی بینه و هر آوایی وی تکوشینا خوشی بمشینه جبر وی هاوی پان زهیرا وی تشتی براستی جی جواکا دموکراتیک و ایشتیک ماینده پیک وره ancak bir rengi evi kim bive am nikar bive sedisete tüne bive le takoşina ve hin xurtre bedan yani hin betir az bim evi yani herkesi bavaya ki denge ki bilind ve xodile derkebe ve pevaji yani ancak bu xodi derketandine am bivejin vatışna kim bive xalas bive nava civakide o civaka am bivejin peşeroja civana ji غرانتي بفي يعني جوان جي باوريه بخوبينه وبجواكا خوبينو وام بفيجن ج نافا جيانا خدا جي باوايكي باور بجي يرو تليدني را جوان تشتك دستيوان نمايه اجبروي هاوي انسان بيچاره بمينه انجي او اموداوان او هيفياوان نمينه هر تشتي ديكه هيفي نمايه نافا جواكي ده هيفيا جياني نمايه جبرگی هیویا جیان نمایه تشکی پیو خو پیو بعلقینه نمایه ادبی از جخازاتن از ام بویژن جیانا خو بردوام بکم آبوری لازمه آبوری تلیدن ارد نوا ترکی ده نمایه yani جبرگی هاوی باتشنا حموب هف گریدایه اف آبوریا ام بویژن کده دهره شر اف شرش ortaya رابه و چربه اف ام بویژن آبوری حمو القلبه گره اجبروي هاوي ام دبيجن برسكريكا كرد هجر حياة باوايكي اشتي باوايكي ام ببيجن ديمقراطيك باوايكي زاغوني بچاره نبه ام نكارم بحثاتو تشتكي بكن يعني اوجي حمود دشت بتايبتي اف زاغونا تايبتي ريبرا بو جي خوبستينه يعني باوايكي ام ببيجن ديمقراطيك باوايكي اشتي باوايكي رحت کاربه کارو خبات خو بکش بو جواکی دبیجه پیوا خو دبیجه از جبونا جواکی خدمت بکم هگر اون بخوازن لازمه اون و شرط مرناجی بینجی یادنیجی جبونا اف شر ام بویجن دولت بکارتینه هگر جبونا الجواکی وگره لازمه لزو بس yani پرسکریکا کردجی بیچاره سرکرین بله بری وانم شاتن داویا برنامه خام گوتن تی داوی بگرن براستيجي يعني جبونا ما تشتي اشتام سريدة دبيجن حمود تشت جبونا ام خديلة دركبن جبونا ام بري هر تشتي جخيندي اف قوتني خدام دبيجن اشتام باورية بالدولة نانين راسته ام تكس دس بكرية وحياة نهاية دخبته جي جبونا في بيواجي دخبته جي راسته باورية مجيناي لي ام باورية خوبينن ایرو 52 ساله تکوشینک دمشاندن هگر کرد هات به باوری خواب آنی به هر آوایی به حد کسا دست بکری و حیانها به جن هات به میلیونا باوری مب خواب آنی به جنها شون دجیجبونا اف جواکا دموکراتیک بسر بکوه از باورم ام به باوریا خود لازم اوه بسر بکوه جبر و هاوی بری هر تشتی ام باوری بخوابینه به پارادیگما خوابینه او به ریبر خوابینه از باورم ام بسر بکوه از سپاس کم جوا بانگا مکلیدیسم بله امروز سپاس کم مالات آوا بو کدات صاف بله تماشاوانین هیجام هاتن داویا برنامه خود و برنامه خودجی مبال برسر پولیتیکای شهر تایبت دل کردستانه چارچوبه پولیتیکای شهر تایبت مبال برسر بلابونا تندیال سرجنی بلابونا هشبری بلابونا امبیشن فهوشی آدناوا جوانانده ولی دیجیه کیجی گرینگیا تکوشینا به تایبت رخصتن کرد همان دمی ده مبال برسر پیواجوی شجواکا دموکراتیک باندوراوی یال سر پولیتیکای شهر تایبت حتی دمک دنی بمینند خیر و خوشیه ده